megalayapost.news. Dia paling karena asa dan lawai ni amingi yang ba kalawai kasih tom efisien. Ka Castles Autonomous District Council negas ngi kala be kamno ya khalangut kinong tre casual bar kala penhar kerdan ya kilai pongut kinong tre bopura lane permanen syaka kam casual kini kinong tre ki bala be kam bat syak penhar kerdan ki kentup ya kinong tre na katanat enforcement katanat forest professional tax bat kiwi haswa kane kinong tre ka HADC ki badon kuba arp nyungut kilalej ban panjing syai nau CM ka District Council uba syembor lang renja halor ka jing syak be kam bat syak penhar kerdan habakren cikilat patai kubor uba kraubor maulong uwi na kiba la syakta rai ka HADC ulong maka jingwan kendu yo CM kade banyak keren sani bah halor ka jing syak bekam bat jing syak penhar kerdan ke jongki ulong ru bangila kerpat yo CM bat ngilai thu ikijing jungi kijing ban penbit penbiang haying sem kiram ki bangila sim na ki bang bala INOC da ka office henry ka jubab no CM kalong bek ba omdon tisu eki long ba kraubor ulai thuru banakalyang UCM ulah pentip baka jing bekam bat ka jing penhar kerdan iki kade kat kum karai jong ka executive committee isi ka HADC ulai thuru bakinong tre casual ki bala syak penkiu kerdan regularize kade hau benai nailar arjar apsau ula kamru banakaliang ka HADC kaklem ai kanu kadau ban bekam ne penhar kerdan iki henry kajing bekam kalong bek ke bakensan Belum mentang insyaallah nakam enforcement customer enforcement the regularize hay casual dia paling karena asa dan lawai ni amingi yang ba kalawai kasih tom efisien yang las tu ba usdir nang abingi darang intrim casual da kaumut ba di sungim kena kanong iyo pagkabaar ka basosi tam kabangi thang musim kalong ba barok isim gilun na bang pagilun bang social nang baka office jungi haswa mas ni regularize banai agos ndu rada membar ngila pasang simlun bableng di kun buduk besok di kwa man thet gi kijika ta man saing ta ingasam isim gilun aba isim gilun office social ngi kaya nosi agiyo ana po layo po ka rol bang limi yo mantap ta kajing kali kalong de ing sewe borok wa sa mamangi ngide wagos ajar saw ane kita lang ajar enforcement kidan na kiwi paman kidan adu mentak sakli ngim yo total pi mam kajing sya orang jin sya kadi tang at nyumut dangidan hangin ta insyaallah nya kakam at nyumut mentang dan barok kata nama kidang dan ru ki bampat yo ru ngimla bantip e kata de tang baila yu mentang de tang at nyumut ki kampen pa ke selom kensan ki syuai ke kot ini apok si sengi ki syuang baik ba pi lapan revoke pi sya ke casual biang ni ke jingwan jungi hene dai na du mencuan terus nam mdei bengi penbam pisah mdei bengi lek kono no but thong ni tre si tom bengi yo kene kakam kere menta andan terus nam yo kene kakam ke pos ngi menta kin syak kene no mukam kata ni rungi di kon samla kari te piale na menta ki kon samla kari menta pi kene kakam jungi kon samla kari nin pha sai nin kikmat nin khmi lenti no menta takadang ngi kwa isu am wahab bon sembiang kene karai bai ke ke bala adon menta penne bai ke ba ikwa benle nani sekmat ke polisi jongki ai ki ma ya la ka jong namar bangi ngim so ya hab ikani gajingle jui namar lada pikenya district council lai kam judani kata ka kam interview judani kata bikin le examen ke re borokhat kilombe ba shuto matha menu kata de jisha bini de bante borokhat de belum tate borokhat ni ladan ketilut hang ni beli weng tang yangi ngi don te ko hok lada pikok bang weng lu senang borokhat ngim so ya hab ikani gajingle ni gila pensai mata ni gila pensai ba borokhat yang ni don apreng jinjar kilon ki babon ki kun ki kiti jungi kin besar ke ki bai skon besar ke kene ki om em ni la rai ki bahap sai ki para ki hapket e kayeng ka shwa bikin chimi ngene ka rai ru la bon khot amingi pet kolong komne pet kolong komtai la da kaduna pisa ka pla ka tingka jong ko office ki deban batai ngin ya sha ngin am kre em kamle e kata shua be ko kot shom be pisa la weng komne ya pisa la pan hap kerdan komne long ka kata pi long ka ni kam bahar mah tolong komne kan pet ke isi ke barem na ke bathmai mah ke de banwan be hakaju ke lenti kan nadu mensua ke isi ke barem pajudan ta ke jinga duk tulap tolong ka balong ru kabyang bai kare beli kan ni mentaki ong ba ke duna komne beduna komtai isi ke barem ha beduna ka generate iki fon ka tri si tom banwan ra ita ki fon office kare beli kan ni mentapa ka od ka ong ba nimdon ka fon de bomdon ka fon ki be na ngi kinong trai long ka bam ya hapi kata ai kata tinggi hab nginya keran so para mingi empet ngenek kom no makani kani kadi ka hok jungi mental bebon ngi nyit kam su sei ken da kawai
Kesenam nak jan kot. He kertas susu. Mio so ban apply kam susu. Kenteri di kui kam. Kin sei kin len. Kenteri di kui kam rumah so. Penwan biang naka permanent saka casual bing te sei ging. Kampat judan ni kata kaki este ban ong yuba tre permanent ba finwan ra ben casual. Ma, kampat judan. Naduk mensua aduk mentah kampat judan kan ya. Mentah yude yang ubah pilak thung. La he. Piot biang na terai hatun he biang. Mem kam long kam ta. Takadau usi am udi ban perkhat bhai kan ya. Ke bola le. Namar ba kani kala ban wan ra kajing kata hadian habot. Amdi tangi kena ya brok kuik betre ke office. Hadian ba kondu ICM dam step por du bije. Oh le kru ICM ne karan spang jing en kondu jing kan tama jing kondo ya service jing betre usnam aja kandai adu menta. Oh mesti be bangi tre yana iman casual hadian untuk pat bagi si bareng mat tap ingi po. Regular post jikaman bagi pusam kengi perang atau post ndai menta ko se. Ada pedangnya bagi dia duty kan tamis seding ya duty perform duty hane ini ke phone ini po semen bawan sim order komki staff ni sim jikaman ma khat mandi order ba ya duty nan re ngiyo pat ka order ba awen kam pada ini adin ma komki staff ni baro bida hane na bun sisu ngila pakhat ngile gomno indrai gomno te kuntar ko jingmot ya ma kedu siam dai kedu siam ni mi kendu mta sini kedu siam ya ai ka assurance ka ba nak suban pedang ini cũng dari staff để nghiệp tiếp cả đau cái đau balik cả đau thay tin tiếp cầm ha nhưng mà nghĩ cái đau thì ai cũng nên găng tay ngum thu vì là persang mấy cái rồi sang cái chuyện kamu tiếp gì baru ngide ba dalam jangka family dan jangka kesem but ngitip hi batangan ngi up ka belakang sini để mentah bat bukan mana kalau saya ingin pai saya ingin lek bat để qua tu kemudian keli cái bin lek ta jingi mà ba cái đau ini bên cam ini mà cái đau kem ai ba sai ini bên cam ini ne để được bang ini tre ne aduh mentang dan đau ini ini performance ini ai ka bala ka bahatam dan subkonsil ini lek ka bahatam dan ngim tipat raweng no ini khantam kidan ongno ngi baten rusne mana isu rusnem gamde ka jani ka balangkot ade ka bajrong de rata ka mentangin ongsu kunoin tinggi hane ni kum ki staff mentai ko ka jumbut we ka rai ba dalong ka bala ni kwa balang ka isi khat thamai ta man kong ka ba ar pat long ba ni kwa pentre gumut ki staff mi tre bos kata bar ka balai long bang ikwa nak isi makan review biang ke kotar belai yang ini hantam yang ikwa menteri tu ke pos buyok masya om menteri bang casual dan bahasa terminate dan benang hakmat yang casual masa ibang casual ini ni kedai bingisa revoke bang sa casual uang baik ni la ada berai nak kalian juni la ada berai ngam la su balik kamu orang begini song up ni perkhat bah ni lek kum no em suang baik nak kalian juni la ada berai beli ke julong siam dah. Tu kemang dan disoma. Ta tingi hab banya pet para mengi. Ini hab banya le apa kanu ka ba. Ini yo ben kanya pa. Sempat ngin le ya ke badai bengin le ru. Ngin yang bengin fight kane ke bentaru. Kata kadika righteousness jongi bengin yang hakmat la ngide ben yang hakijok su ngin yang ngide ben yang hakane ka phla bengin dawai ka hakru ngin yang kata. Ba pisim ya karai ke bamlong klem da kan jok tin ngi kata kami hap tang nuru. Ngila tri kata snem ngila service hang ngin ai dak ba bhangin de bengin le dak basnio. Ngide menta ka jingle ka jongki pat yang kami hap kata kadika we. Megalayapost.news